Tentu kami harapkan kepada seluruh santri kami dalam masalah karena pekerjaan lagi akan ditanya lain. Jadi kami harapkan kepada seluruh santri kami dalam masalah karena pekerjaan lagi akan ditanya lain. Yang pertama فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نحن يكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Yang tempur merah biar kan? Tempur je merah. Tempur merah. Ben.